Retrolisteza je stanje u kojem jedan pršljen klizi unazad u odnosu na pršljen ispod njega. Reč je o vrsti pomeranja kičmenih pršljenova koja može uzrokovati bol, ukočenost i neurološke smetnje, naročito ako dođe do pritiska na nerve ili kičmenu moždinu. Najčešći uzroci retrolisteze su degenerativne promene diskova i zglobova usled starenja, slabosti mišića i ligamenata kičme i prethodne povrede. Rizik se povećava kod osoba koje dugo sede, imaju loše držanje tela ili se bavi fizički zahtevnim poslovima. Retrolisteza se deli prema stepenu pomeranja na blagu, umerenu i tešku i lokalizaciji na cervikalnu, odnosno vratnu, torakalnu, grudnu, lumbalnu, odnosno donji deo leđa. Najčešće je lumbalna retrolisteza koja često izaziva bol u donjem delu leđa i nogama. Simptomi variraju u zavisnosti od zahvaćenog dela kičme. Najčešće se javljaju bol u leđima ili vratu, osjećaj ukočenosti, trnjenje i slabost u udovima, kao i smanjena pokretljivost. Kod težih slučajeva mogu se pojaviti i neurološki problemi poput problema sa ravnotežom ili koordinacijom. Ukoliko prepoznajete neke od navedenih simptoma, ne ignorišite ih. Zakažite specijalistički pregled kod fizijatra kako bi na vreme ustanovio dijagnozu i predložio odgovarajući protokol lečenja.